Ang itlog sa lamesa, may ara nga itlog sa lamesa, puti ang kolor sang itlog. Lutoon ini ni kuya or manong, himuon niya ini nga fried egg. Manamit ini kaunon, paborito namon ang itlog. Ginhanda niya ini para sa pamahaw, nagluto man siya sang sunny side up. Ang itlog sa lamesa, an itlog is an egg, lamesa is the table, so the egg on the table. May ara nga itlog sa lamesa. When we say may ara, it means there is or there are. So there's an egg on the table. Puti ang kolor sang itlog. When we say puti, that's white. Color is color. And then itlog is the egg. So white is the color of the egg. Lutoon ini ni kuya. Luto means like to cook. So manong or kuya will cook this. Himuon niya ini nga fried egg. He will make fried eggs out of this. Manamit ini kaunon. Manamit means delicious. Kaon is like eat. So this is delicious to eat. Paborito namon ang itlog. So eggs are our favorite. Paborito is favorite. Namon is like all of us plural. So eggs are our favorite. Ginhanda niya ini para sa pamahaw. He prepared this for breakfast. Handa is prepare, and then para is for pamahaw is breakfast. So he prepared this for breakfast. Nagluto man siya sang sunny side up. So luto is cook. Man is also, so he also cooked or prepared sunny side up for this. Ang itlog sa lamesa. May ara nga itlog sa lamesa, puti ang kolor sang itlog. Lutoon ini ni kuya or ni manong, himuon niya ini nga fried egg. Manamit ini kaunon, paborito namon ang itlog. Ginhanda niya ini para sa pamahaw, nagluto man siya sang sunny side up. Ang itlog sa lamesa.